Mu karere ka Rwamagana hafunguwe uruganda rukora inshinge zikoreshwa kwa muganga ruherereye mu cyanya cy'Ingana mu murenge wa Muhurire. Uruganda rwitwa Tkmd Ltd rwafunguwe na Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye kuri uwa kabiri tariki ya 1 Mata 2025. Uruganda rwatashwe ku mugaragaro rufite ubushobozi bwo gukora inshinge ziri hagati y'ibihumbi 600 ndetse na miliyoni ku munsi. Izi nshinge zikoresha mu Rwanda, ibihugu bitandukanye bya Afurika ndetse n'ahandi. Iyubakwa ry'uru ruganda riri mu cyerekezo cy'u Rwanda cyo kubaka urwego rw'ubuvuzi bwihagije mu gihugu ndetse no gufasha umugabane wa Afurika guhanga udushya tujyanye n'ikoranabuhanga ry'ibikoresho bikenerwa kwa muganga. Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana yashimangiye ko uru ruganda ruzafasha mu gukomeza kugeza ubuvuzi kuri benshi kandi mu buryo bwizewe. Tkmd Ltd ni uruganda rufite abakozi barenga biganjemo abagore kuko babarirwa ku kigero cya 80%. Kuri mikro Zingiro TV mwari kumwe na NCR. Ciao ciao, asante asanteni.